Eskom va vula leswaku 45 wa tiphesente ta tikhampani a ti landzeleli swipimelo leswi nga vekiwa swo siyerisa na gezi. Veri va ni xipano lexi nga le ku languteni ka mhaka leyi. Eskom veri michini yo pompa gezi yi ta sungula ku tirha vusiku bya namuntlha kasi yin'wana mundzuku ni mixo. Khampani ya gezi veri va ta tlhela va tivisa vaaki hi xiyimo xa vona mundzuku ni mpundzu. We are intending to return a Matimba as well as a Majuba unit later tonight, and that will add about 800 megawatts of capacity. Hopefully we'll get that on the grid in time for peak, which will further help us to preserve some of our much needed reserves. So atetano xiviko xa muhleri wa tinkota xi kume leswaku Eskom va hundzise xiyimo xa vona xa swa timali hi ntsengo wo tlula 11 wa mabiliyoni ya tirandi. Ya la tlhelo khampani ya gezi yi langutana na xikweleti xa 152 wa mabiliyoni ya tirandi eka ntlhanu wa malembe. Hofisi ya muhleri wa tinkota yi hlamusele Parlamento hi matirhiselo ya Eskom ya swa timali eka lembe ximali ra 2020-2021. Van'wana va swirho swa Parlamento veri swa tika ku amukela leswaku khampani ya gezi yi tirha kahle loko tiko ri ri xinyamini. If you look at that line, irregular expenditure incurred, for 2021 it was 11.7 billion. For 2020 it was 14.3 billion. So there will be that comment of saying that, oh no, there is improvement as far as addressing irregular expenditure issues. But the fact of the matter is we are saying that that cannot really be proven because we are having that qualification paragraph of saying that we are not even certain that 11 billion rands is correct because we've identified quite a number of items that we felt were irregular but were not included in that 11 billion rands. Afrika Dzonga ri le ka stage 3 ka ku tsemiwa ka mphakelo wa gezi.